Kani gadega pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Menteri Sarkar Badikmi yakatnat ki kampan Raisor, uba hamlet san doling, henden kasni ke sitarik ujamang, ulalet jureb daladi yaki jeka bajusan, yaki bas kiba kajalla kalayo, nakatnat Ministry of Urban Affairs, joko Sarkar Pedeng, lengba ka skim Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. Uba hamlet doling henden kasni, ulalet jureb yaki ni jeka ki badan hakasnong maupan, hamau blay, hamau kenro, bat hapolat kor. Hakabala syuset ya barok kibas kibaladan jington kibadan napdeng juki kiba ondapha maramat ke jinglot kala khambon katba kidan pat kibadan jington tang malumala kane ke jinghiar jurep jong uniu menteri sarkar kalong hadien ba ka Meghalaya Urban Development Authority kabala terwa bandir dilam no yakini kibas saw kibadan hadu sanpulai tedi barok. Hadian ba ngalak jintin apa ke department bagi kuat ban condemn na depan dispose no ini ki bos di umlak ban suliak kempu klam dai ban suliak malak ban susah malak ki bar khoi kuat panuan kemni daljong ban assess ka condition don ki bos ki ba latmu ban lilam no sunflightly tenre ngayat ngapet kemni peden ni ki bos ngi ki bon ki bos ki barang long pendeliat tang ki minor repair ru kita lak ban penyak ikam. Di ban sulilam itu kalau ngejek duk bukrau ya ke department. Jadi bangla pensyong dor ke jelong ini ki bos pro supply. Kita hot ki balahap ban condemn no. Kita perlu bedang la ban su repair. Di gan mata kan ban pet thu pada kan yo kan bor ke detail nanti ki bos supply ke utli ke bangin condemn ke utli ke ba ngin repair ya ki bos. Dari banang ban condemn pro supply ngami hap. Marba kan deka jurung bakrau ya ke department tiga sko berak yang cungi ingin asas kata kom di ingin ai ban ingin khot ru ikiba iba mo ki group di individual kinu ki belong interest ban one ban page ban juga ban repair ni bos tilak ban ki ban ni dari gibun tan ru kin sepet dek kerja tanda sistem ru kenapa kan long fair kan ki ingin khot iba kado kinu ban page ban asas sekali kilak ban repair kado pensong dor dia keba kena condemn ru kena dekat condemnation committee boh bang pencairan yang sebenarnya yang office kajungi di deh bangla ila jung kepat dia ngis kamba hakikat sih kin persang bat baik dok kerana kena melong kajung ketak ketania ke department mak menta lang subuh kai ni bos ni ru kebai wajah karu kapan siu kita operator kapan siu kita kejar bang opsi rampo ke department keslong kita kelong sanspa sejarah ketika jenut put dan ke patnya kajong ka sarkar ke